Ket ita papagayam, adto'y tituloy tinubila tayo anapauluan. Iti barukong. Hello, Criselda. Itaman pa yan nakaawag ka? Awagak ni Jorin, katjak makontag. Iso asikan tinawagak. Adda ka di bagam ken Jorin? Adda. Kat sikan to ko man ti mangidanon ken kuana iti ibagak. Anya ka di dayta? Jak kayat nga umay tupay dito'y balay. Tapno pa siya rin na ti anak ko. Ne, iti anya aga po. Gaputa jak kayat nga ipalak amat ti anak mo. Iti kas iti impalak mo iti kanyak, Victor. Ne, apay akas ta ti saom, Criselda? Gaputa nakitang tiladawan da Jorin ken Shasha iti may sa restaurant. Anya? Tikat pa nagpadpada yung agama. Awanan kayo iti konsensya. Hello, Criselda. Hello. Oh. Inidip nan ti cellphone na. Makapungtot unay. Mami. Papanan nyo katagsip ngatan. Mapana ka di mansyon da siya. Tada kayat ko nga ibagakan ko na. Awagan nyo langan, Mami. Kayat ko makasarita iti personal. Iso mapana ka di mansyon da. Sige, naisuti ko na ayo. Sige, iho. Mapana ko. Umay ayon kanyak ni Gasat. Tarantak ti mapan ije balay da Elisa. Nanang? Sino dyan nawagan nyo iti cellphone? Ni Uncle mo, Victor. Apay? Anya timbagayong kankwana? Imbagak asaanan a welcome ni Jorin dito'y balay. Noranta naman ang ti umay. Anya? Sigurado nga sakit tinakam kada kayo ni Jorin iti dayta nga indanon nyo kina Uncle Victor. Sana bali nga sakit tinakam na kanyak. Basta may liklik ka ni Jorin. Nanang, may mayat-mat lang o may lata ni Jorin dito'y balay. Anya? Tapno mga agtayo mat no niya timakunana iti-impos ni Shasha aladawan ta. No apay nga inulbudan na. Saan na nasken? Tanalawag amang lukluko ni Jorin. Nanang? Saan mon atarigagayan akasarita pa ni Jorin? Taamangan no maalilaw na ka. Anday ta, nakarubwat akon. Mabalin kon ti mapan. Jorin, iho. Nakarubot ka, met. Papanam. Enak iti balay da Elisa, Dad. Saan ka amapan, iho? Apay, Dad? Kaputa sa anda ka napastrekan iti pagtaenganda. Anya? Tapag kunaan nyo, Dad. Inawagan na kita ni Criselda. Kat kasta una iti pungtot na ka. Anya? Taapay, Dad. Nakita dan nga ginati impos ni Shasha aladawan nyo iti may sa restaurant. Saan? Kat nasakit kano tinakam kan ni Elisa.
Gapo iti panagulbod mo ken kuan. Dad, saan ko nga inulbudan ni Elisa? Apay kumaasaan? E din to takunam kano idi kan Elisa. Asaan kayo anangan kan Shasha? Ngam adamot impost na. Dad, idi nakapanaw kami kini Shasha dito'y opisina da Elisa. Iti ipapan mi kini Shasha iti paspod. Tamabisin kano idi. Isuanapan kami nangan. Tamamati nga rod ken kan ni Elisa alaman. Padasak nga ilawlawag. Isong umayak ijay, Dad. Iho din ginak. No agpaysuman ti ibagbagam. Palabsam paylaeng iho. Anya. Saan ka paylaeng amapan? Agpalamiis ka pay nga una. Iho sigurado. No agtuloy ka, saan da kamatlaeng apastreken iti pagtaengan da. San ang mabalin adi matuloy iti panagdaton ni Jorin kini Elisa. Lalo asan ang mabalin. Amayabog ni John ni Jorin kini Shasha. Masapol ka saritak dagiti agina. Da Crisilta ken Elisa. Tapno iwaksitan ti Gorada ken panagduad-duada kini Jorin. Anak, rabiin ngam di ka painangan. Mga anak tulatan ng mabisinak, nanang. Ingka mangan. Jak kayat amaturog ka adi ka painangan. Sige man laangan. Panawan kaya pa'y ngarot dito'y nanang. Sige anak. Makitak ti kinalida iti anak ko. Kapo iti kasta mapaspasamak. Saan ko nga ipalubos amay tulad ti anak ko kanya. Ni Dominic. Umawawag. Hello, Dominic. Ada ka di ibagam, tanakaawag ka? Natural, Crisilda. Alangan mat nga umawag aking kangawan na patag nga ibagak. Kahit ko lang adamagan, no nagmaumawan ti Gorayo kay ni Jorin. Da kayo nga gina. Saan pa'y Dominic? Iso nga inawagak pa'y itayan ni Victor. Tanya timbagam kan ko na. Imbagak kan kwa na. Asaanan a welcome ni Jorin no umay dito'y balay mi. Kasim deta. Saan na welcome ah. Kahit mo asawan, no umay dita balayo, saan yun apatanunan? Talaga asaanan. Tadyak kayat timang luloko at tao. Crisilda, kasla na dagsan lao na itinagbasulan ni Jorin ken ka. Tasan ka di anadagsen abasol ti panang loko na iti anak ko? Saan nyo pa yan ang ngignan niya matibanag ni Jorin? No pa yan nagulbod kini Elisa. Saanan anasken nga agpalawag ni Jorin? Crisilda, saan ka kumangag balinunay nga overacting when no o ako nada? Agbalbalin ka ba na kontrabida? Imimbag pa'y nga awagan dak iti kontrabida. Ngam ti may sagmak to ti anak ko. Saan to ang mapasamag na ita? Wan!
Saan ko nga ipalubos? Isut ga po na aparita kon amamimpinsan ni Jorin nga agdaton iti anak ko. Amom, saanan nga umno dagiti raramidem. Tanalipatam ka din tinapalabas, Dominic. Inkalang nak ni Victor. Linukunak. Kat, jak kayat alukwen mat ni Jorin ti anak ko. Griselda. Ti panagulbod ni Jorin iti anak ko. Kan tinakitak aladawan da kan ni Shasha. Ad-adalakat nga rod amamati ak iti pagsasaw. Nga niya? Noan niya ti puon, isumat ti bunga. Wow! Pilibak king ka, Griselda. Wan! Imama ni Jorin. Katday tatiga po na. Ajak kayat nga agdaton pa'y iti anak ko. Di mo ibagbaga nga mama ni Jorin. Tadi pa'y matnang tibanig na kunak manen. Tirason, apa ya nagulbot kini Elisa. Sana na nasken abang ngagmipay ti beneg na. Umanayan ti panagulbod na kan tiladawan da kan ni Shasha. Amang ipanagnak amang lukluko laeng ni Jorin. Jaklaim pagaron. Akagurgura dak gaya man daan ti Griselda kan Elisa. Basol da ito ni Shasha. Ngam saan amabalin. Ajak mailawlawag ti kinapudno kin Elisa. Uray ko na ni Daddy. Asa anak kun welcome iti balayda. Ket inak tulata. Ha. Ni Mami. Si Mang Peten. Saan ang mabali na makita na to'y arak ngayon anumak? Isuk-suk ko kadagiti masitas dito herdin. Jorin, iho. Oh, Rabiin. Tumanta ka pa ilaan dito hardin. Kuha Mami. Imayak lang nagpaangin. Diyak pa'y ngamin makatoro. Anya nga roday tabaso asang sangwo, may tilamisaan. Kuha Mami. Wano, saan ka di na isirek iti ni ising iti nagberyenda ka? Siyakod ti bagi isirek. Inala yung tibaso Mami. Aguray ka. Salbag. Agat arak na ito yung baso. Arak din inumam, Jorin? Saan Mami? Taadda ka di makita yung arod nga arak asang sangot. Anya ka na ya. Nabadagam sa payan dito paborito ka masitos dito harutin. Sorry Mami. Natukol pa yan dito. Unay kan. Anya dito. Ada botelya rito. Yayan ti puon ti masitas. Botelya ti arak. Nakita na. Jorin, kunakto pa'y nga gininom ka. Kuha Mami. Basit lang. Basit langan to'y nabati ti botelya. Tadandanin maibos, tilinaon na. Mami. Aguray ka. Anda ka di parikot mo? Iso amasansanan ti panaginom mo iti arak? Ada. Awan Mami. Matartaranta ak paikit din kada kayo. Matartaranta ka, gaputada ilimlimot mo kanya. Kasta,
Juan, ay Oh. saan? Awan ilinglingod ko, mami. Siguradon lang, Jorin. Tanong addaman. Saan ajak mo't lama amuak? Victor, unay kan, di mo man lamaan nawa mo't di anak ta. Oh, apay, honey. Ti amok kat addan iti silad na amat maturon. Awan, tada di taharden. Nasang putak nga gininom iti arak. Anya, umininom manan iti arak. Wan, dandani pa'y may busan dilin naon ti long neck. Itay dimtanga. Jak ambo tayo tahan. Victor, apod no kaman kanyak. Ada ka di amom aparikot ni Jorin? Saan ang mabalin nga ibagak ani Elisa? Agsao ka. No awan problema na, apay nga roda masansan ti panaginom na iti arak. Siguro kat makain-inuman manan iti arak, honey. Imposible. Saan mo't nga alkoholik ni Jorin? Isong adalakit di parikot na. Anya nga rod ti ammo maproblema na. Dahita, ti kayat ko atakwatan, Victor. Honey. Panag ko na. Ada problema na. Iso ngay karigata katakwatan, no saan na ngay bagkanyak. Masa pula ba amuan ta ti problema ti anak ta? Iti kasta, tulungan ta amang sulbar, no adaman parikot na. Anya pa'y dagiti sumarno a mapasama. Gagayem, denggan inton bigat tituloy tinubila tayo ana pauluan. Si iti parugong.